Ungasixoshi babi. Ungasixoshi. Yeah. Sibalele umcimbi. Cha ukuthi ngokosiko yenziwa. Singababala nje ngesandla bafethu isikhombisa emakhaya. Akekho ufana naye. Angeke umuntu esofuna nje uthi linda lo mzo. Kubalekile lokho. Sengathi ngaphumela ngokuthula. Cha uzowaqhubeka nofana. Ikunda zalwe mina ubona ilunge elikwazi ukulwela ubuluntu nje. Elwele yabona nje into eyenzile esikhathi iswapeli yemoto ye-1 million. Bas. Ulwela ubuluntu bakhe. Uphinde wawukhanda isikole almost 10 million. Ulwela ubuluntu bakhe. Yabona. Futhi ilunge elikwaziyo ukuthi likwazi ukubona iphopa ihluphekile leyanje ke yahlupheka leyanje ngiyazihamba ngokunjalo ngeke sebenzisebonvu ngo-2005 njengoba nami ngilwela ubuluntu ngifuna ngutho nje ngisana hey ngiyangijula ukuthi sizabafana yimi uzokhumbula ukuthi ngesikhathi enkosi uCetshwayo ikhuqisa amangisi esandlwana abelungu babona ukuthi uZulu uzoqhosha kakhulu ukubuzele Afrika bese kungangene ke-Afrika kuthiwa kuvela imphuzulu base beyibopha inkosi lo 10 years inkosi iboshiwe phesheya kwesilwandle ke uCetshwayo kaMpande usale indlovukazi kaMsweli iphethe uZulu wadunguzela kwangena inkolo. That was a first colonization of the Zulu nation. Kwafakwa inkolo umjovo wenkolo kwaphuma zonke imfihlo ezisezaziphila ngilela mahala odesheti ngilela mahala kodwa lihle ngalelela kodwa lihle ngalelela lele nkosazi wakho le hayi ngilela mahala lele nkosazi wakho kodwa le noma le mahala elami ngiyakubongela ngale ukuthi ama-intrak lakho mfethu lihle kakhulu mfethu ilithemba seliphakama mfethu umthondo lithi truck lapho ngingafana la ngabona cha sekuqoshelwa mina hayi kumntwana driver kanje yana wena lalela baba ngakutshela ngathi eziyizinto sengibhekene nawe ngqo kodwa mawukuthi ufethu uyabona sibalulekile singosathana uyabona mfethu ngiyakutshela ngoba samakholwa akhuthala athi luyisana nathi